Saida Gunba is getting ready for her second trial. Атәылақәа зегьы ирыхьыӡ ҭызго, ируакуп аспорт, уи иамҽханакыз ауаа ҳаԥсадгьылгьы иадыруеит. Аԥсны аспорт ҳаҭоурых лыхьыӡ адырҳәалоит Аԥсны асовет аамҭазы ӡлагала дуз, аолимпиатә хәмарақәа рҿы аҵәыршәразы араӡын медалс зҿаԥсазтәыз ҩынтәны асовет еидгыла иачемпионхахьоу Саида Гәынԥҳа. Заԥхьаҟа аԥеиԥш дуқәа ззыԥшыз Саида дхәыҷаахыс илдыруан лыԥсҭазаара зегьы аспорт ду ишадылҳәалоз. Саида дыԥҳа заҵәын, лан аҳақьымра дазылкрац лҭахын, аха лара иалалхит даҽа мҩак, аспорт ду ахь уназго аҳаракыра амҩа. Саида Гәынба лыӡбахә аҳәара даара иуадаҩуп, избан акәзар убри аҟара аспорт лџьабаа адуп, ҳаԥсынра аибашьра наҟаз лџьабаа адуп. Ахьӡ ҭылгеит ҳаспорт, именно аԥсацәа ҳаспорт, аԥсацәа рганахьала лара ҳахьӡ ҭылгеит, аспорт ахьӡ ҭылгеит атлетикала сазыҳәан. Лара лыхны диит, нас Пицунда адиасит, убра далагеит аҽазааӡара атлетикала саҿы Каракиан Михаил Карпович ҳадҳаман аҽазааӡара далагеит Гагра. Нас лареи сареи хәыҷыкоуп иҳабжьы, нас лара са слаҳабуп хәыҷык, убри аҟара иаразнакала дҳаракхеит, абас ҳнаԥшаанӡа, ҳахьаԥшаанӡа Саида Гәынба убри аҟара нас лыхьӡ ҭнагеит, лара лыхьӡ ҭылгаҩцыԥхьаӡа ҳара аԥсуаагьы ҳахьӡ ҭнагон. Аилҟьара Саида Гәынԥҳа илыгмызт, аспорт хқәа реиҳарагарҿы лхы ԥылшәахьан, аҟыбаҩ ҷыда шлылаз гәарҭахьан лааигәара иҟаз зегьы. Саида Қырҭтәылатәи аҳәынҭқарратә абиурократә институт далгеит. Ханиви-жәиԥшьтәи ашықәсқәа раан иласу атлетика хкахьы диасит. Москва, Токио, Лондон, Турин, Монреаль, Рига, Қырҭтәыла ҳәа акырџьара ҟазарыла дықәгылахьан. Аспорт аҿы аџьабаа хамеигӡара излаз Саида Гәынԥҳа зегьы деицырдыруеит иласу атлетика иадҳәалоу аҵәыршәра ахрахарҭала. Аҵәыршәразы лхатәы рекорд Ханиви абаметр инацны ишьақәлырӷәӷәахьан. Ԥшьынҩажәатәи ашықәсқәа раан Ханиви-быжьба метр инацны аҵәы ыршәрала аҩбатәи аҭыԥ аанылкылахьан аолимпиатә хәмарақәа рҿы. Убысҟан даара имаҷын убарҭ аҵәыршәра азыҳәан ҳахьӡ ҭызгозгьы имаҷын. Иҟан дшазыҟаҵоз азыҟаҵаҩцәагьы ҳаман, аха усҟан ицәгьан хәыҷык убри спортхк убри аганахьала дшазыҟазҵоз. Убысҟан Саида Гәынба лыҟазшьагьы цәгьалаҵәҟьа ибзиан лара, дуҭынчын, омашәа дибыт, нас аусгьы еицаҳуеит лара аибашьра ашьҭахь абра ҳаҳҿы даан аспорт комитет аҿы аус луан, ԥыҭраамҭак абра ус еицаҳуан, насгьы убыс иаалырԥшит, омашәаҵәҟьа дыҟан, бзиа дызлоумбошаз агьа аӡамызт. Убри аспорт нас даара дҳаракын аспорт аҿы, убри адагьы ауаҩра бзиагьы лыман лара. Абраҵәҟьа ианеицаҳуаз аус лхы бзиа иаалырԥшит даараӡа. Лхы бзиа иаалырԥшит. Нас лан лхала дынхеит, агеит, Пицунда ацара лықәшәеит. Нас убри Пицунда ацара лықәшәеит, ҳаиҳабы убыс иҳәеит, Валерий Ченчорич барцыз дҳаман, сеибаҳҳәеит. Бзарпата наҳкылаӡом абра аус ибауеит азарпата, нас лара лан лхала данынха, Пицунда аданиас, аха илымуӡеит лара, уи иашаӡам лҳәеит. Сара ус умуа азарпата убри иашаӡам лҳәеит. Убри ҳаргьы иџьаҳшьеит хәыҷык, аха нас Александр Золотински президент даныҟаз убысҟан иҵеит абри пособие лоуртә еиԥш, убысҟан ԥсынҭаз убри пособиақәа лоуан убысҟан. Иналукааша спортсменка Саида Гәынԥҳа леихьӡарақәа инарҷыданы ҟазшьалагьы зегьы дрылукаауан, агәыразреи аҳақьиареи лылан. Заԥхьаҟа аԥеиԥш дуқәа ззыԥшыз Саида лыгәҭакы налагӡартә еиԥш аҭагылазаашьа лымоуит. Хара имгакәа Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра иалагеит. Саида Гәынԥҳа лыԥсадгьыл ахьчаразы дгылеит, иаалырԥшыз агәымшәареи афырхаҵареи рзы агәымшәаразы амедал ланаршьит. Аҵәыршәразы аҳкәажә ҳзуҳәарц зылшо Саида аспорт амаҵ азылуан аибашьра ашьҭахьгьы. Лыпрофессионалтә мҩа ахлыркәшоит аспорт ду илнаҭаз аахақәа ирыхҟьаны. Абри аспорт ду аншазаауҵо зегьы ирдыруеит уи нас аспорт убысҟан иузаныжьуеит есымша ачымазарақәа. Иузаныжьуеит ачымазарақәа. Аӡәы ишьапы ихьуа диуазар, дыԥозар, агьи акапио зыршьуаз аҳәап уи лнапы абас илызцәыҵит рыцҳа. Нас лбарагьы ҳцалон, ҳаалон, ҳаибабон. Нас убыс даара ахьӡ ду ҭылгеит ҳаспорт, Аԥснытәи аспорт, Қырҭтәылатәи аспорт, СССР анхаан иаҟаз аспорт ахьӡ ду ҭылгеит лара. Саида Гәынба убыс сара сгәы иаанагоит, убыс зегьы ргәы иаанагоит. Саида Гәынԥҳа иахьа лыԥсы ҭазгьы нанҳәаҩы ҩыжәаба аҽны иазгәалҭараны дыҟан лиубилеи, илхыҵуан Ханиви-хәба шықәса. Аԥсны аспорт ҳаҿиараҟны ллагалазы иланашьан ахьӡ-аԥша орден ахԥатәи аҩаӡара.
Именно любить уже, и вот, как говорится, я стала уже, когда на крупных соревнованиях, я становилась на пьедесталы, уже мне было не безразлично, более ответственно стала относиться. Есі шуксаларылы хедзахатаразы, неме пыргуйта турнир Саида дзызғазыз ачырышырачым нырхы пыршуды зыз хава хачар. Налач хенджериеп хакваста пырлия хапсотелев хапшыра.